MBB BIRKHUNG KHOLA FAIE YAPHIRI hasteni sajla eba puila hasteni RWPHAIKHA Mr. India keplai ingnai muchang MITHUN DEBBARMA bono lamshokna bagai MBB BIRKHUNG KHOLA thangai shoguikha bini mafa tei borokni nukhungni bororok tei hasteni RWPHAIKHA Mr. India no jajangai lukurok bo MBB BIRKHUNG KHOLA ni shimi kasha malkhung reli khlayo aguli kitingai berakha tei hasteni lukurok belaike tongthokjakha tei khaka hambo yafar laikha RWPHAIKHA Mr. India MITHUN DEBBARMA no video report CHUMUI TV आगे चराइनि सिमिनो मिस्टर इंडिया तां थाना मुसुंगो स्पेशली आं चिनि बर रगनो चिनि ओ स्टेट नो रिप्रेजेंट खाना मुसुंगो आवन बागेनो आं आगिनि सिमिनो प्रिपेयर बो खाइजाक सिंस आं जिम जॉइन खाइमानि से आनि फिटनेस नो स्रामना बागे मिस्टर इंडिया वो फिट मानाम बागे एंड आं ताबु साना थांके आं जे आसिके कलम तिखि क्लाइमानि अबो नो रगनो बे दंगान यागो and by Belakan happy and business खाये Tripurani engai first time chini borok engai select engai after 8 clears round खाइमानि परे से chini of finalist ang shogika finalist shogimani pore a jaga kobang ma interviews round engkha expert rok tonga jaga psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga tamne shana judge rok aske nung borok no nung fake singri me abong buska tambar hingke norong nin buskang uklok joton se camera nung kisapana fake ngkena borok saiman thango ke first round isimino tabuk round jora final jora chung agini simna chung marks points count ke haijago Mr. India wo again last to thange chine question answer aptai bongkha jaga stage bongkha and ang borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bagai borano taw tini o Mr. India Tourism World 2022 anu borok samireka and angkha khayo o taw Mr. India Tourism wala bang achini India no represent khaipuru bo ang amti kheno ang like taibo kaham khaimatu guni tabung ise taib double kaham khaimatu guni ang chaitok nai Tripura organization in Bumung se so ang first time Tripura ni engai a jaga wa first time Tripura ni contestant ang no 18 years in khabong ni RWPHAIKHA Mr. India ni and ang a jaga thangai chung historic khaimangka aban bai ang belaike proud and ang o ano trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripura ni borong na dedicate khayo tabung ni bus kang ni gol baba hai tabuk ngke ani tai 2 months ni pore ang tabu international thangi ma thangnai ab tabuk ngke ang India na represent ma khainai after 2 months ni poraban bage ang tebo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk tabuk ngani international lang ma thangai India na represent khaina bage afrung ke ano boi India hane shir hin china jagao saban bai ang belai kheno happy and ang norok jotono no koina mu song afro bonor ano amti kheno support khai tongma haikeno ani next 2 months ni porani je international ni ngai ang international borok kongma countries more than 30 countries ni by ma thangnai afro bo noram diken hamjagi tongre ang norong ni hamjag nango tai shuri mung nanga puila bupro ni simi je finalist 36 jon ani bisingo 2 jon borok na simi chance rugo top 20 o direct thanam bage haipana unfortunately ang voting ti thangmalia rajasthan ni chalase voting highest manchi o haipana o top 20 o tai 18 jon bo chance ko like top 20 or tai jaga tong mag nei simi se voting ti thango haipana ang ani points rok hamung mani by judge rok ana hamjang mani by ang a jaga bo voting ni like voting ti maya phana ang ani sak ni tam sanai fan by te norong shuri mani by ang a jaga bo kaham ke khaima ka haipana noro anu ang voting ti a jaga habi direct entry hab maya phana norok anu well wish khai tong mani awan by belai ke important awan bagai ang belai ke ham by norong nam maru and ang baraban no sakachini audience rono bo norok ko voter na gani bu mungo shimi voter di also ang I maybe kabang audience no confuse ngai buni jaga rogo bo voter like ani order ya kare a jaga ko points ro se garbar na an by ko kare haipana ang je dinachini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce khareka je direct entry mane rok duijon borok after ang kisa nervous ang because ang one sugi tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sekang ne haipano ang bakhaw to chongjak no top 20 to direct entry ti thangma ka batam ba tai 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingolan bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagnu bi manan rok ba ya trophy
paithago ti India participate khamani je chini yacht rong no ang bong inspired khana ba tambai ke norok sana thanga ang belake sorry tambai ke chini o jaga ne tagni yacht rong connect drugs of kilakjak and ang chini Tripura kaisina kamiab ke kaisa yacht rong leadership kare ang borong ni leadership pungnani bagino so that borong anu nayei shirengai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shireng mantung huni aban ani kaisa main target tongmani ke borok anu nugi like at least fully shireng mai apano kisak masamag ni pano ani taraf se kaham lawa phai ka aban ani bagai happy ngai Kami ka 26 pass konto. online no mane je Mr. RWPHAIKHA ni championship thangmani Wato bo 2000 yang go bini engineering course pai pemani pore apron tegen bo gym bising to por practice kai dong bahai ma dong ka bo je tabok mo hai ka asuk Tripura no chikon sa state no represent klai ka hambu thaiman phai ka bo sele punya to sungus asak saimia Mr. RWPHAIKHA tamu jenis no to jini bubagra edisi to jini Rajbario interview na puga pro kai saima kata ini Mr. RWPHAIKHA final kaka RWPHAIKHA Mr. India final kaka kai 29 tarik flight to mane aku cancel ngi 30 tarik thangata 5 tarik final kai singgo thangpro agu doka airport jora tapro to asal gini result tamnai sing saimia kai jadi amti rok result longnai saima ka to nok media sanga sing jotono ringini bono ko mukai rahma kamu jak last of the 5 tarik 12:30 ta ni pore khobor doka de bo unarang kha RWPHAIKHA Mr. India ni kai hamma tongka ekdom tong je pro ji tika pro bo championship dui bela gym thango fungo waisa sari go waisa apore saman kai pura ko spice sarata kuno mosla ko thok kuno bonchaya kai bini pura boil ko mamangta mangso rasa kono singwaisa ujo khaisa ga bono asa jono pesal to khaya ya bini samung no bono maximum songgo ya kono sabo kai o bosa ka kai sing pai di payo orang jumbo bina ma bo health department to shifting duty bina ma ka to o bo kasar ka kai sing bini samung ro mo ro kai pai ti pe tabuk